ibyarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bagatangira kwifata ku munwa. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abatari bake. Iyi mpanuka ibereye mu murenge wa Shyorongi, akarere ni aka Nyarugenge. Iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu 5, abandi 15 bahaburira ubuzima. Iyi mpanuka ni iy'imodoka iri mu bwoko bwa Ritiko ubwo yakuraga abagenzi Musanze Rubavu ibazanye hano mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka yaje gukora impanuka kuri iki gicamunsi mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba ubwo yari irimo iva Musanze igana Kigali. Iyi modoka yarenze umuhanda igwa mu manga ya Shyorongi ndetse bamwe barakomereka, abandi ntibagira icyo baba. Ubwo ambulance yahageraga, imbangukiragutabara ubwo yahageraga yahise itangira gutabara bamwe ndetse kugeraho bamwe bashijemo umwuka bataraza gutabarwa. Bino byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ariko umushoferi wari utwaye iyi bisi ntago yigeze ahaburira ubuzima. Ni mu gihe inzego zishinzwe impanuka traffic police zasobanuye yuko uyu mushoferi yari atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha, ubwo bamupimye bagasanga yari yanyoye byeri. Bityo rero byatumye uyu mushoferi itajyanwa gutabwa muri yombi. Ese byagenze gute? Umushoferi yireguye avuga yuko iyi modoka yabuze feri ikisanga mu muhanda ndetse ipine rigacomoka. Ibi ngibi yireguye avuga basuzumye imodoka basanga yarenze umuhanda itacomotsemo ipine, ahubwo ipine yavuyemo bitewe nuko yikubise ku gishyitsi, ipine irangije irapfumuka ihita ihengama. Rero we yireguye avuga. Ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ni impanuka ikomerekeyemo abatari bake. Iyi mpanuka ibereye mu murenge wa Shyorongi, ngira ngo Shyorongi murahazi, akarere ni aka Gasabo. Iyi modoka ikoze impanuka ku iki gicamunsi. Iyi modoka ikomerekeyemo benshi, inapfiramo benshi. Ubwo ambulance yazaga gutabara yasanze hari abamaze gushiramo umwuka ndetse ibasha kurokora bamwe mu bakomeretse bihagije. Rero bamwe bakaba bari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Rero iyi mpanuka yabaye ku iki gicamunsi. Ni imodoka iri mu bwoko bwa Ritiko yakuraga abagenzi Musanze Rubavu iberekeza hano mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka rero ngo yaje kubura feri irenga umuhanda, irangije yikubita mu giti ubwo yamanukaga ikagera mu kabande. Ngira ngo murabizi Shyorongi ukuntu hameze, ntabwo imodoka yamanuka haranga igindi igera mu kabande ko hari amatare y'amabuye, nta muntu n'umwe urapfiramo. Ni mu gihe polisi ishinzwe impanuka ndavuga trafiki yahageraga ndetse itangira nayo gutabara ndetse igerageza no gushaka ibimenyetso inapima ukuntu ino modoka yamanutse umuhanda. Gusa uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka ntago yigize ahaburira ubuzima, ahubwo yakomeretse bihagije, ariko umukandara wamufashe uramurinda ndetse niyagira icyaba. Mu ijwi rirambuye, ijwi ritava mu kanwa, avuga yuko iyi modoka yagiye kubona abona irenze umukingo akatavura biranga. Bivuze yuko rero iyi modoka yabuze feri akabura uko abigenza, yarangiza ikamurusha imbaraga ikahita imujyana mu manga. Uyu mushoferi bakimara kumupima basanze yanyoye ibisindisha. Ubwo ambulance yahise imujyana kwa muganga kugira ngo baze kumubaza impamvu yatwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha kugera ubwo kirenga imanga. Iyi modoka igahitana ubuzima bw'abantu benshi ndetse hakanakomerekeramo abantu. Yahise ajyanwa kwa muganga kugera izi saha ntabwo turamenya nimba koko kano gapimo kamupimye ari ibyanyabyo yanyoye ibisindisha, kubera ko nawe yari ameze nabi, nta nubwo yigize agira icyo abivugaho. Bityo rero polisi y'u Rwanda yatangije gahunda yagirayo amahoro, ubwo iganiriza abashoferi n'abamotari ikongera kubakangurira gukoresha umuhanda birinda impanuka zikunze kubera mu mihanda. Inakangurira abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, kubera ko abashoferi benshi bakunze gukora impanuka kubera ko banyoye ibisindisha, kandi ikindi ngo bagenda banabinywera mu modoka, abagenzi ntibatangire amakuru ku gihe. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko umugenzi wese uzajya ubona umushoferi atwaye ikinyabiziga arimo anywa ibisindisha azajya ahita ahamagara polisi avuge umuhanda aherereyeho, ako kanya bazahita bahagera. Nyaboneka mutange amakuru, murinde ubuzima bwa bagenzi banyu, munakumira ibyaha bitaraba, kuko niba umushoferi agutwaye yanyoye ibisindisha nakabuze ari buze kuguta mu manga, nataguta mu manga araza kugonga.
abaturage mugomba gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abashoferi batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha muhite muhamagara polisi mutange amakuru, izi modoka bazihagarike. Rero bino byatumye polisi y'u Rwanda itangira gahunda ya Gerayo Amahoro, kandi polisi itangaza yuko impamvu impanuka nyinshi zikunze kubera mu muhanda ni abashoferi babagizemo uruhare bakabigiramo uburangare, ndetse banavuga yuko abamotari nabo bakunze gukora impanuka bitewe nuko bagenda biseseka mu modoka. Bino rero byatumye polisi ihita ishyira itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mufite ibinyabiziga, abantu mwese muba mu muhanda, abantu mwese mutwara imodoka, zaba ari izanyu ku giti cyanyu, zaba ari iz'abandi mutwara. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo riragira ritya: gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha ni icyaha gihanishwa ingingo ntari buze kuvuga hano, kandi iyi ngingo iraguhana igagukomeza ubwo ufungwa nibura amezi 3 ndetse ukanacibwa n'amafaranga atari makeya cyane, n'ikinyabiziga cyawe bakagifunga mukazafungurwana. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyawe baragitwara bakazakirikwa nawe bakurekura. Bivuze ngo rero ikinyabiziga ari icyawe, ari nka Coaster cyangwa ari nka Ritiko, waba umaze guhomba amafaranga menshi cyane. Bino rero bitume abashoferi muca ubwenge, mutwara ibinyabiziga mutanyoye ibisindisha. Bityo rero polisi y'u Rwanda irababwira ngo mugereyo amahoro. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nambere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.